Со значина двата претерина ки религија, ко ислам, ко дини. Баш о претерување и си дуј врсте. Јек путите ле саколо ко, значи на деа бут важност адалеске, а јек пути те претерине ко границе те на каве супална. Значи адла дуј врсте и си супална. Hem isyamen çujo objašane taro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ko sahih Bukhari hem ko sahih Muslim hem ko vavra hadisja. Sar primer vakirla o preteruvačja tane uništime. Hem anglitumende o manusha so živinge o hem so preteringe ola uništindile sebepja dva. Znači o preteruvajne opasno. Hem isyamen çujo objašane taro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam soale adla trin manushale ste ket vakirge me celo radka kirav namazi hem nasovava. Hem okvava kirga me celo dive kapostinav hem napagava. Hem okvava kirga me kad si dama taro džuvla samo pandakavav sar popi, znači kad si dama palal sar la budistja su na ženi nenape. Znači na neole nikad više te ženi utpe spalna. Hem pejgamberi sallallahu alaihi wasallam togaš vakirga me hava hem pijava hem sovava hem kirava o namazi znači dva. Hem ženinava ma spalna. Hem vakirla poslem ko kraj, but važno buti vakirla, palo akavasa, koji ci dla petaro miro sunneti ovna ne mandar. Hem akava tano dokaz amenge, дека o manuša so i kerena peko sunneti na ne preteruvačja, na ne tačno so šunea v dve manušendar, so vakirna, abe akala so mukena brada, so i kerena peko sunneti so uravena dla džuvlikane šeačak vakirene, audu bila. Аква на не джувликане ше аспан, аква е камис, ja? Или слично вавера лошно лафја со фрдена, аменге спанна со слединеа о суннети. Значи, аква са доказ дека олатане о претерувачја со најкерена пе која два, или да со претеринге која два, те накавено границе. Значи, те керен букја со вопшто о пекамбери на кергја саллаллаху алейхи ва салем, хен ма адвата на обидати. Znači, obidati tamo preteruvajne ko islam, ko dini. Hema dla manusha amenge ferdena lafja subhanallah. So trudineamen te ikiramen ko pravilno sunneti. Vakirna radikalno amenge, vakirna preteruvačja, vakirna svašta subhanallah. O Allah te raklamen. Ama, elhamdulillah, o pekamberi sallam objasninge amenge ko preteruvačja, hem preko dva pravilno značajne o latane o preteruvačja, so peleko sekte, so kuvge ko grešno drumja, со ширина грешно информација со на нетаро сунети потврдимо